Dobrodošli poštovani gledalci u novo izdanje obrazovno-zdravstvenog programa pod nazivom Zdravlje i vi. Moje ime je Ljiljana Lukić. U ovoj emisiji pričamo o dečijoj endokrinologiji i značaju prevencije i edukacije u vezi sa dijabetesom. Pričamo o melanomu i prevenciji, ali i podsjećamo i na brigu o očima. Stoga započinjemo današnje druženje. Zlatibor je krajem meseca aprila bio mesto susreta eminentnih pedijatara, endokrinologa iz svih krajeva sveta. Domaćin prvog Srpskog kongresa dečije endokrinologije bila je specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma čigota, koja ove godine obeležava značajan jubilej, 10 godina uspešnog postojanja i rada programa Čigotica, posvećenog pre svega prevenciji gojaznosti kod dece. Veliki broj eminentnih endokrinologa, pedijatara iz Srbije, iz okruženja je uzeo svoje učešće, što je zaista podiglo i referencu i značaj čitavog događaja. A nama to znači? Nama znači iz više razloga. Pre svega iz razloga što se mi već 10 godina sa velikim uspehom bavimo prevencijom i lečenjem dečije gojaznosti kao deo državnog projekta. To znate da se kod nas deca upućuju o trošku Fonda zdravstva na lečenje i rehabilitaciju gojazna deca i prošlo je već veliki broj dece koji su izgubili kilograme i sprečili time veliki broj oboljenja za koje gojaznost jeste faktor rizika. Ovaj kongres se i održava u sklopu jubileja, obeležavanja 10 godina dečije gojaznosti. Prvi je i mi smo uvereni da će onda postane i tradicionalno. Jedan problem pedijatrije je da se relativno odskora subspecijalizirala. Dakle, za razliku od interne medicine gdje mi znamo da odavno postoje kardiolozi, endokrinolozi, ne znam ko sve ne. Pedijatrija se dosta dugo smatrala jednom opštom medicinom za decu i posljednjih decenija doživljava jednu svoju novu mladost, dakle, usmerava se u pravcu različitih medicinskih disciplina. Nažalost, nema mnogo dečjih endokrinologa, kao što nema mnogo ni lekara, ali sve to što danas radi, brine o zdravlju dece sa bolestima endokrinog sistema je na Čigoti. Je li je to slučajno što je na Čigoti? Ne, jer je Čigota zaista centar, odgovorno tvrdim, pre svega dečje, ne arbitriram za adultnu endokrinologiju iz mnogo razloga. Dakle, ova institucija koja je nastala pre mnogo godina, zahvaljujući entuzijazmu pre svega profesora Miloša Banićevića pa i ostalih, već dugo godina brine o zdravlju dece u najpozitivnijem smislu te reči, a najpozitivniji smislu je preventivni. Dakle, za razliku od adultne medicine koja je suviše kurativna, koja brine o posledicama bolesti, eto, Čigota je jedan svetli primer institucije koja treba da brine o uzrocima i da predupređuje nastanak bolesti, kao što je gojaznost koja je epidemijskih razmera danas u svetu, kao što su bolesti štitaste žlezde i tako dalje. Tako da, sem što nam je cilj da pokažemo da postoje ljudi koji brinu o zdravlju dece iz endokrinološkog aspekta, cilj nam je i da inoviramo znanja iz svih onih oblasti koje se tiču zdravstvene zaštite dece od endokrinoloških bolesti. Mislim da mi svi u našoj regiji liječimo djecu na isti način, da su principi liječenja isti. Mi danas svu djecu liječimo takozvanom intenziviranom inzulinskom terapijom, pomoću penkale u kojoj prima 4 ili 5 injekcija dnevno tijekom dana ili inzulinskom pumpom. Naravno, tehnologija kreće brzo i snažno prema naprijed i donosi nam neke nove mogućnosti boljeg nadzora šećera tijekom jednog dana i bolji način isporuke inzulina. Znači, šta je budućnost liječenja? To da dijete nosi pumpu i instrument koji će stalno mjeriti šećer iz intersticijske, odnosno iz potkožnog tkiva i transmisiju bežičnim putem raditi u pumpi, a pametna pumpa će sama ubrzavati ili usporavati isporuku inzulina sa ciljem sprečavanja pada šećera ili sprečavanjem porasta šećera. Ja bih rekao da je to onako dosadna, svakodnevna bolest, ali da liječenje danas s njima oduzima možda 15 minuta tijekom dana. Da je metode mjerenja
šećera ili iz kapilarne krvi ili iz potkožnog tkiva. Te način isporuke inzulina pomoću tih penkala ili pomoću pumpe vrlo jednostavan i gotovo bezbolan. I poručio bih im da oni, usprkos svom dijabetesu, mogu postići i napraviti sve što zažele u životu. I naravno, taj njihov cilj ovisi o njihovom intelektualnom i tjelesnom potencijalu i ovisi o njihovim naporu i njihovoj znatiželji. Sve mogu i sa dijabetesom napraviti. Endokrinologija dječjeg uzrasta je izuzetno kompleksna i pedijatri endokrinolozi koji rade sa decom svakodnevno se suočavaju sa brojnim poremećajima u rastu i razvoju. Potrebno je što ranije prepoznati poremećaje u rastu i razvoju. Zašto? Kako bi intervencijom, pravilnom dijagnostikom i terapijom na vreme uočili sve propuste, odnosno poremećaje u rastu i razvoju i pravilno lečili decu. Endokrinologija je izuzetno zanimljiva, inspirativna, zahtjeva puno znanja i timski rad. Znači, neophodne saradnje sa kolegama koji upućuju decu, a naravno i sa našim kolegama profesorima koji rade u tercijalnim ustanovama u cilju što blagovremenije, brže i kompletne dijagnostike, a cilj je što pre lečiti dete. Znači, prepoznati poremećaj u rastu, razvoju, patološki nalaz u telesne visine, dijabetes na vreme, oboljenje štitaste žlezde, poremećaje u oblasti reproduktivne ginekologije i naravno stalno analizirati uhranjenost dece zbog sve velike učestalosti i gojaznosti koja nažalost i kod nas i kod dece i adolescenata poprima epidemijske razmere. Najvažnija je naša prevencija i redovne endokrinološke kontrole, da to postaje navika i pedijatra, da pedijatar preuzme deo našeg posla, da je obučimo, da praćenje rasta i razvoja, to je osnovna karakteristika dečjeg uzrasta, to svi navodimo u svim knjigama, a praćenjem rasta i razvoja mi imamo uvid u fiziologiju, a isto tako u patologiju. Znači, čim vidiš da ima otklona u telesnoj masi ili telesnoj visini, da je tu izašlo dete iz svoga kanala rasta ili kanala gojaznosti, da reagujemo na vreme. Kada su u pitanju deca starijeg uzrasta, istraživanja sprovedena na adolescentima pokazuju značajnu povezanost određenih zdravstvenih problema sa oboljevanjem od dijabetesa. Ističu učesnici kongresa i naglašavaju značaj hormonske dijagnostike u endokrinologiji. Da svi ukupni utjecaj koji postoje bilo u sferi ishrane, u sferi hroničnog stresa ili uopšte evolutivnosti razvoja pojedinih tkiva, duboki trag ostavljaju ne samo na generacije koje se trenutno razvijaju, već i na generacije koje će doći. Odnosno, mnoge stvari se u toj fiziologiji ne vide precizno i rad kojim se ja bavim već preko 10 godina u suštini analizira vidljive pokazatelje razvoja pre svega ženskog pola, pošto je on malo suptilniji, jasnije, vidljiviji za poziciju realnosti u budućnosti. Naime, gro svih tih radova seže u dimenziju kašnjenja fizioloških procesa kod ženskog pola posle 2000. godine, koji je uslovljen hroničnim stresom u periodu zadnje decenije prošlog veka. I svakako moramo voditi računa o sklopovima koje sežu u dimenziju ishrane, koje sežu u dimenziju navika, u dimenziju hroničnog stresa. Svakako je taj hronični stres, pokupnost zadnje decenije 20. veka uticala na jedan žig koji ćemo mi jako dugo nositi. Dobili smo potvrdu da u adolescenciji postoji zadebljanje, znači intime medije, odnosno medijalnog sloja arterijskih krvnih sudova u ženskom i muškom polu, više kod devojčica gojaznih, a da se sa određenom prevencijom, odnosno sa provođenjem mera prevencije, to može zaustaviti ili smanjiti. Zna se da debljina intima medije može biti 0,45 do 0,60 i nešto, znači 0,50 bi bila za 16 godina, 0,40 za raniji uzrast i mi smo to merili kod dece od 10. do 18. godine, nekoliko godina, znači rad se usavršava i prati i poruka bi bila da se
vežba na vreme, da se način ishrane sprovodi kako treba i da se kod dece koja su gojazna obavezno provere parametri rada tiroidne žlezde, masnoća u krvi i ukoliko postoji poremećaj, sniženje HDL, zaštitnog holesterola, povećanje ukupnog holesterola, da se ta deca prate i da se svakako uradi ukoliko je moguće intima medija, znači debljina intime medije karotidnih arterija kao prediktora kardiovaskularnih bolesti. Savremeni pristup lečenju Gošove bolesti još jedna je značajna tema o kojoj se govorilo na kongresu. Ovu hroničnu naslednu bolest metabolizma često je teško prepoznati, a simptomi uspevaju da zavaraju i pacijente i lekare, pa nekada do dijagnostikovanja bolesti prođe i do 10 godina. Ova bolest je urođena ili nasledna bolest metabolizma i praktično kada se čovek rodi već ima te gene koji će da odrede pojavu tog obolenja. Može da se ispolji bolest već u detinjstvu i onda je deo pedijatrijske patologije, a može da se desi da bolest praktično pokaže svoje znake i simptome tek u odraslom životnom dobu. Znači, radi se o jednom metaboličkom obolenju gde postoji nedostatak jednog malog enzima koji je veoma važan za razgradnju ostarelih, da tako kažem, ćelija u našem telu. Ako tog enzima nema, onda se te materije koje izgrađuju ćelije nakupljaju u našim organima, organi se uvećavaju, remete svoju funkciju i onda počinje praktično ta, klinička slika. Što se tiče lečenja, lečenje je veoma efikasno. Kada postavimo dijagnozu, jednostavno nadoknadimo enzim koji nedostaje. Jedini problem je što taj enzim mora da se nadoknadi u vidu infuzija koje se daju u venu svake 2 nedelje. Ali to su ljudi koji potpuno normalno žive svoj život, znači praktično zdravi ljudi, pun životni vek i ova bolest je veoma zahvalna za lečenje, znači jedini problem je postaviti dijagnozu na vreme, jer po pravilu se dijagnoza se obično kasni nekoliko godina. U svakom slučaju, čim se otkrije neobjašnjivo smanjenje krvnih pločica, neobjašnjivo uvećanje jetre i slezine, između ostalih, razloga, uzroka, treba pomisliti na ovu Gošeovu bolest. Učestalost dijabetesa u državama regiona najveća je u Crnoj Gori, dok se najmanja stopa oboljevanja beleži u Makedoniji. Statistika pokazuje da posljednjih godina od šećerne bolesti oboljevaju sve mlađa deca. Svoja znanja sa našim lekarima tokom kongresa podelili su svetski stručnjaci iz pedijatrijske endokrinologije. The most important thing in relation to children is to Najvažnija stvar u vezi sa decom je da se njihovi problemi dijagnostikuju u ranom periodu, jer tako imaju mnogo veće šanse da izrastu i budu zdrave odrasle osobe. Ukoliko se kasno dijagnostikuje problem, mogu ostati i niskog rasta ili imati ozbiljnije bolesti, a rast je svakako odlika zdravlja. Ja uglavnom kažem da srećna i zdrava deca rastu normalno. Mogu da navedem kao primjer decu koja imaju problem sa bubrezima. Bubrezi prestanu da se razvijaju i to se desi pre nego što primete da imaju problem. A dok shvate šta se zapravo desilo, nekad bubrezi delom i izgube funkciju i pre nego što se dijagnostikuje problem. Tako da se mora pratiti razvoj dece, jer problemi u razvoju mogu biti signal za druge, ozbiljnije poremećaje. because growth problems or growth retardation, slow growth, might be a signal of other more severe disorders. I had a presentation on, I think, a critical issue. Ja u okviru svog predavanja smatram za kritičko pitanje zabrinutost povezanosti intenzivnog bavljenja sportom i amenoreje, odnosno izostanka menstrualnog ciklusa. Mislim da je ovo veoma značajno za mlade sportiste, njihove porodice, trenere i kolektiv uopšte, isto koliko i za lekare i sve ostale koji su uključeni u ovo pitanje. Sport je nešto što je zdravo i nešto što treba da pokušamo da unapredimo, ali istovremeno treba da vodimo računa o opštem zdravlju dece, koja se takmiče i posledicama koje to ostavlja na njihovo zdravlje na duž vremenski period. But at the same time, we should take care of the general health of the kids that are competing and the consequences on their health long term.
I'm talking about the management of disorders of puberty. Ja govorim o upravljanju poremećajima u pubertetu, upravljanju hipogonadizmom u adolescenciji, odnosno manjkom testosterona, od osnovnih problema usporenog razvoja do veoma komplikovanih problema abnormalnosti rada nekog segmenta u mozgu koji je zadužen da šalje poruke u toku puberteta, a koje izazivaju abnormalnosti u radu jajnika ili testisa kao odgovor na poruku, ali i kod mladih ljudi koji imaju hronične bolesti događa se da ulazak u pubertet izostane ili je usporen. Sa moje tačke gledišta mogu da poručim da ako postoji bilo kakva zabrinutost da li kasni pubertet kod deteta ili je usporen, roditelji bi uvek trebalo da potraže savet od doktora od kojih će dobiti najbolje mišljenje i ne samo da će uticati da deca postanu srećnija, bolja i zdravija, već će imati velike šanse da postanu normalno plodni ljudi u budućnosti. Happier, better, healthier people, but they have opportunities that perhaps were forbidden to them in the past, like having normal fertility for the future. Gojaznost svakako jeste jedan od velikih problema sadašnjice. S obzirom na to da je gojazne dece sve više, uloga fizičke aktivnosti je od ključnog značaja, što je jedna od tema kojom je na kongresu bila posvećena posebna pažnja. Uloga fizičke aktivnosti kod dece danas je oslabljena. Sve više toga primećujemo da su deca manje aktivna i ovo predavanje u stvari će biti uloga fizičkih aktivnosti u redukciji telesne mase kod gojazne dece. Od najranijeg uzrasta prvo treba deci otvoriti slobodu za kretanjem, pustiti ih da se bave onim kretnim radnjama koje su za njih u toj dobi najprikladnije. Znači, potruditi se da im daju mogućnost izbora, da ih upoznaju sa što više raznolikih kasnije aktivnosti i da se usmere na one aktivnosti koje deci najviše pričinjavaju zadovoljstvo. Svi smo mi naravno različiti i svako od nas ima nešto što mu se više ili manje sviđa, prema tome takav treba i da bude odabir aktivnosti. Osim toga, današnje deca se sve više igraju u kućnim uslovima, umesto da su na otvorenom, na čistom vazduhu. Tako nešto zahteva i angažman roditelja, da se roditelji potrude, pogotovo u mlađim uzrastima, da izađu sa njima u šetnju, na neku aktivnost, kako bi deca tu u stvari i zavolila i shvatila benefit svega toga. U kasnijem uzrastu oni mogu sami da biraju i da se usmeravaju prema onim aktivnostima koje su za njih zanimljivije, interesantnije, u krajnjem slučaju i gde im se neka ciljna grupa njihovih vršnjaka nalazi. Sem da kažem da treba povećati fizičku aktivnost, ne samo kod dece, nego i kod odraslih, i da se potrudimo da to bude svakodnevna fizička aktivnost, to je najbitnije, a ne samo povremena. Minimum fizičke aktivnosti u toku jednog dana jeste sat vremena, tako da se treba voditi tim nekim smernicama. Samo mi ovde u specijalnoj bolnici Čigota radimo na prevenciji i lečenju gojaznosti kod dece i adolescenata, a to je jako veliki problem i sve veći problem. Nažalost, naša zemlja prati trend svetski da iz godine u godinu je dinamičan porast te prevalence gojaznosti u populaciji dece i adolescenata. Psiholog je standardni član tima ovde u okviru programa Čigotica iz razloga što gojazna deca imaju brojne psihološke probleme, pre svega nisko samopouzdanje, povišenu depresivnost, brojne emocionalne probleme, psihosocijalne probleme u smislu povlačenja, izolacije, trpe često i vršnjačko nasilje, tako da, kažem, kompleksna stvar je u pitanju, sve to zajedno utiče na snižan kvalitet života u celini. Tako da je veoma važno da se problem što ranije prepozna i da se krene sa lečenjem, da se dete uputi u jedan centar kao što je ovaj naš, gde se multidisciplinarno leči gojaznost. Ekstremno gojazni adolescenti su veoma submisivni, povučeni, socijalno inhibirani, za razliku od prekomerno uhranjenih adolescenta koji još uvek, da kažem, nisu digli ruke od sebe na neki način, bore se za sebe, očekuju od sebe da pobede tu gojaznost i često znaju da budu agresivni, skloni su ispadima besa kada ih neko zadirkuje, za razliku recimo od ekstremno gojaznih. Ono što bih savjetovala roditeljima jeste da budu tu uvek za njih, da ih razumeju, jer adolescencija je sama po sebi veoma naporan, buran period ogromnih promena
i kada dete nema nikakav zdravstveni problem, a gojaznost je de facto veliki zdravstveni problem i estetski problem što njima veoma smeta, tako da budu tu za svoju decu, da ih podrže, da ih razumeju, jer im nije lako. Brojni predavači i eminentni stručnjaci iz oblasti dečije endokrinologije, ugledni profesori i lekari iz zemlje i iz inostranstva, svojim izlaganjima tokom kongresa i razmenom znanja i iskustava doprineli su napređenju lečenja dece. Svakako su deca naša budućnost i zaslužuju da im se posveti najveća moguća pažnja. Endokrinološke bolesti jednostavno nisu sudbina. Jer smo mi dugo smatrali, pa dobro, nizak si, to je sudbina, pa ušao si ranije u pubertet, ušao si kasnije u pubertet, debeo si, mršao si, sve to sudbina. Ne. Danas je sve dostupno toj vrsti medicine koja se zove dečja endokrinologija, dakle, nizak rast nije sudbina, prerani pubertet nije sudbina, poremećaji ciklusa nisu sudbinski, ne rešavaju se brojni problemi čekanjem. Mislim da je to poruka da je sve danas dostupno i da na sreću postoji jedna grupa, čini mi se, veoma pametnih lekara koji bi trebali da vode brigu o tom segmentu. Dakle, tu je vrlo važan taj protok vremena. Dakle, to nisu u najvećem procentu slučajeva akutno ugrožavajuće stanja, nego tu potreban pravilan pristup detetu koje se razvija, koje ima 1000 problema, za koje smo mi do skora verovali da mi na to ne možemo da utičemo, pa smo sad videli da smo i potpuno kompetentni i dorasli tim problemima. Pa ja mislim prvo da je ovo veliki uspeh, jer endokrinologa, dečjih endokrinologa u Srbiji nema mnogo. Nema endokrinologa generalno, jel tako, u Srbiji toliko mnogo, ali ovaj prvi kongres treba da bude, da tako kažem, neki kamen temeljac za neku tradiciju koja treba da se nastavi. Činjenica je da je jako puno naših prijatelja iz sveta, znači pedijatara, endokrinologa došlo na kongres, govori da nas itekako cene i da nismo zemlja, jel tako, koja nema neku, hajde da kažem, i vrednost i važnost u medicini. Pa prema tome ja mislim da je ovo velika stvar. Imati ovakav kongres, imati ove eminentne svetske pedijatrijske endokrinologe kao goste i ja se nadam da će ovo postati jedna velika lepa tradicija.